Nad međunarodno priznatom Republikom Bosnom i Hercegovinom izvršena je agresija od strane Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nad bošnjačkim narodom je počinjen genocid od strane srpskih, crnogorskih i hrvatskih nacionalšovinista u Bosni i Hercegovini, iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, ali i od strane plaćenika iz drugih zemalja, poput Rumunije, Grčke, Rusije i tako dalje. Ovo su činjenice koje mora zapamtiti svako dijete u Bosni i Hercegovini, a oni koji su proljevali krv braneći se od agresije ne smiju je zaboraviti. Zbog instalacije logora i performansa sa logorašima za Dan bijelih traka prošle 2017. godine, zbog govora istine o agresiji i genocidu, o žrtvama i logorima, o Prijedoru, ali i drugim gradovima naše domovine, Nihadu Aličkoviću uručen je poziv na ispitivanje u prostorije SIPE u Lukavici. Nihade, dobar ti dan, dobro nam došao u prostorije ASK Radija Ilidža. Dakle, dragi naši, Nihad Aličković, predstavnik pokreta Anti-Dayton. Dobar dan, poštovanje i salam aleikum i hvala vam na pozivu. Alejkum selam. Što to radi Anti-Dayton pokret? Pa Anti-Dayton pokret već od 2012. godine bavi se naravno prvenstveno zaštitom istine, zaštitom svega onoga što je ovdje učinjeno. Znači, ja gledam da ta terminologija uvijek ima tačno smisao onakav kakav jest, tako da nije se u Bosni i Hercegovini ništa desilo, a posebno ne slučajno, tako da ovdje je sve svjesno učinjeno. Tako da mi se bavimo zaista zaštitom onoga što je učinjeno nama, našem narodu, zaštitom naravno istine o agresiji, o genocidu, ali isto tako uključujemo se stalno naravno u dnevno političke bukvalno teme, sve ono što je negativno, da kažem, za naše društvo, za našu domovinu, gledamo da na neki način pokušamo javno savjetovati, pokušati na neki način davati javni glas, građanski glas koji treba da doprije naravno do političara, do svih onih koji odlučuju o određenim stvarima u Bosni i Hercegovini, kako bi možda na neki način utjecali ipak na njih da oni neke stvari ipak dovedu do pozitivnih priča, jer ovdje nažalost u zadnje vrijeme, u zadnjih godina gledamo samo negativnost, gledamo negativne priče, gledamo jako loše priče i crne od samih odlazaka građana, omladine pa tako dalje. Tako da gledamo zaista da se uključimo na sve moguće, pišemo jako puno otvorenih pisama, dajemo jako puno prijedloga, ali se u svakom slučaju najviše osvrćemo na agresiju i genocid. Šta se dešava sa ovom situacijom, sa SIP-om? Konkretno ovo nije prvi slučaj da tebe pozivaju tamo. Isprika, ne persiramo se. Možemo li pojasniti našim slušateljima u kojoj fazi je trenutno ta situacija? Pa 31. maja 2017. godine, to je prošle godine, znači mi smo napravili javno obilježavanje Dana bijelih traka povodom počinjenog genocida u Prijedoru i htjeli smo da to bude na jedan poseban, na jedan specifičan način. I napravili smo instalaciju logora Manjača koji se inače ne nalazi na prostoru Prijedora, ali se nalazi na području Banja Luke, ali su u njemu bili većinom logoraši iz Prijedora. Iz Prijedora i eto, veliki broj iz Doboja također, ali najvećim dijelom su bili iz Prijedora. Htjeli smo da napravimo upravo taj logor i sam ulaz da prikažemo, jer taj logor je bio, sam njegov ulaz je bio specifičan. Zato što je imao već na ulazu tablu na kojoj je stavilo zabranjen ulaz logor. I to je jedan od velikih dokaza, prije svega za postojanje logora na području Republike Bosne i Hercegovine, tako da smo htjeli upravo taj logor napraviti tu kao instalaciju, posebno zbog te table i to smo i napravili. Zaista smo napravili jednu dobru konstrukciju koja je stajala tu 2 dana, prilike. Međutim, pored same instalacije napravili smo izveli smo jedan performans sa nekih 20 do 30 otprilike prijatelja, simpatizera Anti-Dayton pokreta, običnih građana koji su htjeli da učestvuju u tome. I doveli smo ljude pocijepanih majica, poderanih, u modricama, potištene, onakvi kakvi su u stvari, da kažem, naši logoraši bili, nažalost, i odigrali smo jednu scenu dovođenja logoraša i njihovo nasilno ubacivanje u logore, maltretiranje, tjeranje na neke, da kažem, nazor, šetnje, klečenje i tako dalje, tako da smo pokušali na taj način čisto bar malo primaknuti sliku onoga što se u logorima tokom agresije dešavalo. Međutim,
eto, neka se struktura očigledno stvorila kojoj nije to baš bilo drago, kojoj nije baš pasao taj performans i protiv mene je podignuta krivična prijava i tužilaštvo je dalo zadatak agenciji za istraživanje u Lukavci, to je SIPI, dao sam zadatak da mene zovnu na saslušanje. Ja sam bio 15. februara, sjedili smo neki prilike sat vremena, postavljeno nam je nekoliko pitanja. U svakom slučaju ja sam svu odgovornost preuzeo na sebe. Ne znam naravno ko je podnio krivičnu prijavu, nisu mi htjeli reći. Rekli su ako taj postupak krene na sud, da ću tad saznat naravno kome tuži i da mogu da pripremam svoju neku odbranu. Ovo je zaista, to će biti jedan nonsens. Ako zaista ova priča ode na sud, ja ću se možda čak vrlo vjerovatno i sam na sudu braniti, jer neće mi trebati apsolutno za ovo ništa, niti iko, jer ovo bi bio onda zaista jedan veliki apsurd da se zbog govora istine o onome što je nama učinjeno, zaista da se neko zbog toga privodi, da ga se zove na saslušanje, da mu se sudi i tako dalje, jer pazite, ovo je napad na istinu, ovo je napad na priču onoga što je, na priču zaista onoga što je bilo. Ako se desi da kojim slučajem, ne znam, na neki način, što ja opet smatram da je nemoguće, da taj slučaj prođe u korist tužilaštva, da prođe u korist onoga koji me je tužio, to će biti onda priča za naredna pokoljenja gdje će se sigurno onda gledati da se zabrani sve one knjige nadolazeće koje govore isto o agresiji i genocidu. Zabranit će se javni govor možda jednom bratu Avdu Husejnoviću koji radi filmove, zabranit će se možda njegovi filmovi, zabranit će se Harunu Hodžiću da piše knjige, zabranit će se Almedini Muftić da piše knjige, zabranit će se ljudima koji su, i zabranit će se na kraju čak i knjige Rahmetli Nedžada Ibrišmovića koji je također na poseban način prenosio tu bol i sliku agresije i genocida. Znači ne smije zaista doći do toga. Ja vjerujem da ovo ako dođe na sud da će onda to biti jedan sigurno skandal malo veći, jer ja ne mogu da vjerujem u to da zaista može neko dovesti ovu priču na sud tako jednostavno bez da osjeća imalo krivnju odgovornosti. Ja ti odgovorno tvrdim da se neće zabraniti ništa od toga i u kontekstu te priče želim da poslušamo pjesmu Ja sin sam tvoj, tačni Ilahiju. te volim, duša zna, draga moja BiH. Ispod behar gradova uče Bosna i Neretva. Una Drinu doziva preko vječnih planina. Tu su naša ognjišta, 100 put krvlju plaćena, 100 put krvlju plaćena.
od Save do mora, puno boli, puno sna. Svakoj majci srce zna, sevdah se od tuge tka. Zemljo moji djedova, dok je tvojih sinova, ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna. Zemljo naših djedova. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Našim cijenjenim slušateljima dugujemo malu ispriku, pjesmu koju smo najavili, svakako ćemo čuti u toku današnjeg programa. S nama, dragi naši, je Nihad Aličković iz Anti-Dayton pokreta. Razgovaramo o svem onome što radi Anti-Dayton i naravno o drugim temama. Kako je biti patriota u Bosni i Hercegovini danas, Nihade? Pa, nažalost, evo, gledajući po ovim pozivima sudskim, ispada da je naravno teško. Jer naravno sa svih strana je pokušaj da se priča o istini agresiji na neki način zaustavi, da se stopira, da se zabrani naravno što je nemoguće, što se definitivno neće desiti. Međutim, teško je iz razloga zato što današnja politička struktura gleda da sve ono što vi namjeravate da uradite, gleda da vas uslovi na taj način da morate biti dio neke njihove priče da bi vi neki način nešto postigli. Mi evo već sad će u aprilu 6 godina definitivno nismo imali do sad nikakvu političku pozadinu, ni stranačku, niti bilo šta, tako da smo svih 6 godina zaista odradili sami kao pokret, naravno uz pomoć i najveću pomoć i definitivno jedinu pomoć, to je članova iz dijaspore koji su zaista svih 6 godina tako da kažem, pokrivali sve troškove Anti-Dayton pokreta, pokrivali svaku akciju, uključivali se u nju, ali i jedan određeni broj definitivno članova u Bosni i Hercegovini. Patriotizam danas zaista je, ajde da kažem, za razliku od prije 5-6 godina, ja kad se sjetim kakva je priča tada bila, danas, upoređujući sa današnjom pričom, je puno bolja, naravno. Međutim, to je još uvijek malo. Kad se sjetimo kakav je sistem, to jest na koji način je sistem prethodni prije ovoga odgajao generacije, smatram da naš sistem ne radi apsolutno ništa po tom pitanju. Znači, patriotizam se gradi u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima, pa onda i kući, naravno. Definitivno, građane odgaja država.
ja tako smatram da sistem odgaja građane i da on treba da bude taj koji će usmjeriti građane na određene stvari, pa tako i na temu patriotizma, educirajući ih naravno o agresiji, o genocidu, o svim mogućim herojima naše domovine, o svim bitnim datumima, o svim bitnim bitkama, strategijama, operacijama i tako dalje i tako dalje. Međutim, nažalost, kod nas to sistem ne radi jer imamo takav sistem kakav imamo taj prokleti Dayton i ustav Daytona koji onemogućava takvu stvar. Znači, nemoguće, evo, imamo situaciju gdje ne možemo u pola države otvoreno, javno i u školama koristi bosanski jezik, a kamoli da se bavimo patriotizmom, tako da je to dokaz koliko su građanima, bar određenim naravno, svezane ruke za neke stvari, ali evo, mi se borimo, pazite, ima jako puno omladine koja je zainteresovana za svoj historijat, za historijat svega onoga što je bilo, za priču o njihovim roditeljima, kako su branili domovinu, gdje su ranjavani, koje su to jedinice, koji su to sve heroji branili glavni grad ili određeni neki drugi grad naše domovine, kako se uopšte dolazi, ne znam, do agresije, kako počinje agresija, tako dalje. Znači, jako puno pitanja se nama šalje i postavlja, omladina ipak evo otvara na neki način oči, ali sve to, verujte, malo ne možemo mi kroz društvene mreže toliko doprije do te širine kroz koju bi se ipak, do koje bi se ipak došlo da to ide kroz neki obrazovni sistem. Ipak da je to u školama to bila druga priča, jer ja kad se sjetim, znači šta sam sve morao da znam, znači nije me pitao niko da li trebam ili ne trebam, da li mi se sviđa ili ne, prijetodni sistem nas je tjerao da smo morali znati neke heroje, pjesme i tako dalje o partizanima itd. Znači, a sad nemamo to, sad nažalost to nemamo i to je nešto što nam je jako potrebno. Evo, ja koliko znam, bila je priča o tome da se takav sistem razviti u srednjim školama u kantonu Sarajevo. Ja se nadam da će to zaista da procvjeta, tako da kažemo, da će naravno krenuti sa ostalim kantonima, dok u drugom dijelu države u genocidnoj tvorevini vjerovatno nećemo to još zadugo vidjeti. A vi ipak vaše projekte radite na skroz nesvakidašnji način i na totalno kreativan način. Kako izgleda cijela ta priča od same ideje pa do realizacije? Evo, za neki vaš performans i slično. Pazi, vidi, ideje obično dođu, nažalost, od stvarnih događaja, znači od stvarnih situacija koje se desile. Znači, napravo smo performans vezan za logor, to je stvar koja je vrlo jednostavno jasna kao dan, stvar koja je presuđena u Hagu i u sudovima Bosne i Hercegovine, tako da ne treba tu puno neke kreativnosti, ali eto, ajde, napravili smo i taj logor i ovo i ono sve da to liči, naravno, što više na datu situaciju, kako bi primakli jednostavno građanima taj osjećaj, te boli, te zatočenosti, te nemoći u stvari, gdje vi ne možete, nažalost, ništa, a ljudi s puškama, s čarapama na glavama i tako dalje vas ubacuju u logor. Isto tako imali smo taj jedan performans pretprošle godine sa 102 djece. Htjeli smo da stavimo fokus 102 ubijene djece iz Prijedora u tu cijelu priču 31. maja za dan bijelih traka i donijeli smo 102 djece smo doveli iz osnovne škole Fatima Gunjić, simbolično naravno zato što je Fatima Gunjić rahmetli bila Prijedorčanka, te smo doveli njih. Donijeli smo školske klupe, stolice i napravili smo jedan čas od 45 minuta gdje su djeca sjela na školsko zvono, sjela su u klupe, u stolice i sačekali smo onda učiteljicu da dođe. Učiteljica je sjela, otvorila dnevnik i počela da proziva imena ubijene djece, to jest da proziva učenike da se vidi ko je na času. Nakon toga, nakon prozivanja imena, djeca su ustajali jedno po jedno kako su prozivana imena i tako su odlazili iz tih klupa. Na kraju časa su te klupe ostale prazne i to je bilo zaista jako emotivno. Ta priča je bila jako emotivna. Ja mislim da je kompletna Ferhadija plakala taj dan tu, koja se zadesla u tom momentu gledajući šta se dešava. Ja se i ovim putem zaista zahvaljujem direktoru Čupriji za svaki put što nam izađe u susret, pa eto i tada što je izašao u susret sa djecom i sa svim ostalim što je bilo potrebno za taj performans. Znači to je isto bila jedna jako emotivna priča. Htjeli smo na taj način naravno da damo podršku inicijativu koja se bori u Prijedoru da podigne spomenik ubijenoj djeci Prijedora, što se već zabranjuje toliko dugo, i eto, to je bila naša jedna poruka vezana za djecu, a naravno evo ove godine smo uradili to bili sa logorom.
ove 2018. godine ćemo raditi nešto sasvim novo, tako da eto. Ja se nadam da ćemo danas moći možda i dati neke ekskluzivne informacije vezano za ono što očekuje naše građane i celokupnu javnost, a po pitanju novih aktivnosti Antidaytona. Pa Antidayton sigurno će raditi dalje na teme očuvanja istine o agresiji i genocidu. Mogu vam reći jedino da imamo u idejama, hajde da kažem, bukvalno ideji, imamo na um da uradimo jedan kratki film od 12 minuta, neću reći o kome se radi i na čije ime će biti film, ali ćemo vjerojatno uraditi jedan igrani film od 12 minuta koji će biti jaka, velika porka. Imamo ideju da uradimo knjigu jednu patriotskih pjesama, znači da stavimo sve patriotske pjesme koje su snimljene tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, da stavimo u jednu knjigu. Imamo jako puno materijala, ima sigurno preko 1600 pjesama, čak mislim da ih vi nemate koliko smo ih mi uspjeli skupiti, tako da nastavit ćemo dalje s radom. Definitivno za ovu godinu, ovo što pripremamo za 30 i 1. maj je priča specifična, ne želimo još javnost izlaziti sa tim iz razloga mogućeg sabotiranja i tako dalje, zbog određenih faktora koji se bune protiv toga, pa evo kao i ovih koji su podigli krivičnu prijavu protiv mene, tako da istog razloga nećemo govoriti javno još o ovoj instalaciji i ovom performansu, ali definitivno će se znati vjerovatno neki mjesec dana prije, tako da ćemo onda vjerovatno izaći javno sa tim, objasniti, pozvati građane da se priključe i to je to. Nihade, kaži mi kakva je situacija sa feedbackom svega onoga što vi radite? Kakve su povratne informacije? Da li se uspije probuditi svijest o svemu ovome na što vi ukazujete? Pa dobro, uspije. Međutim, ja mislim da trenutno te određene patriotske svijesti najviše ima vani. Iz razloga zato što ljudi, naša dijaspora ipak živi malo lagodnijim životom, živi malo opuštenijim životom, imaju, ajmo reći, svi poslove, određene zadatke koje ispunjavaju preko dana, da su kasnije slobodni. I oni taj period svog slobodnog vremena onda posvijete Bosni i Hercegovini. Posvijete na taj način što su pretežno taj slobodni period ili na društvenim mrežama, ili na telefonima sa familijom i tako dalje, pa šaljući naravno i novac s kojim pomažu i određenim projektima, ajde da kažem, i akcijama, ali i familiji, naravno, za preživljavanje. Dok narod ipak u Bosni i Hercegovini je na malo drugačijem totalnom levelu i ipak živi malo teže, snalazi se, prebrzo se živi u Bosni i Hercegovini, jednostavno ljudi nemaju kad da misle ni o performansima, ajde da kažem, ni o tim nekim stvarima patriotskim, i onda, nažalost, to pada, ide u zaborav, ne pada naravno totalno u vodu, ali ide u zaborav, i to je taj problem bio, na primjer, sa zastavom, sa Ljiljanima, koja je 2012. godine iščezla, bila gotovo totalno. I nama je to bio prvenstven cilj da vratimo zastavu među građane. I ako se neko može sjetiti unazad, sigurno prije nekih 5, 6, 7 godina da ovoliko zastava koliko je danas s Ljiljanima svuda, gledajući na utakmice, na tribine, na privatna vjenčanja, svadbe, apsolutno sva moguća obilježavanja. Vi danas ipak vidite zastavu s Ljiljanima tu, dok je nije bilo prije 5-6 godina. Bila je na par mjesta, samo na nekim šehidskim mezarima, i to je bilo to. Nije bilo, ona je bila iščezla, totalno bačena pod tepih. Mi smo tu zastavu zaista vratili, ponovo u život, vratili je među ljude i dali je, ajde da kažem, na korištenje sa jednim ogromnim objašnjenjem novim generacijama, jer nove generacije su znali za tu zastavu, ali nisu znali u stvari kolika priča iza te zastave postoji, da iza nje zaista jedna časna odbrana domovine, da je tu jedan veliki broj heroja, da je tu jako puno krvi proliveno, da je iza nje, nažalost, i taj jedan negativni i bolni dio agresije i genocida, tako da danas je to već ipak druga priča i sve to, naravno, sve te aktivnosti ostalo traga. Po tebi, da li je ugrožena istina? Pa mislim da nije, iako se pokušava, naravno, ali mislim da nije. Ne možete istinu ugroziti, jer pazite, toliko mi imamo preko 2000 godina presuda samo na sudu u Hagu, tako da je nemoguće ugroziti 2000 godina presuda koje su donešene u Hagu, to je nemoguće. Pazite, prvi put se desilo da bošnjački narod nakon 11 genocida doživi jedan vid satisfakcije, doživi jedan vid pravde. Nikad mi to nismo imali. Znači, toliko je genocida prije ovoga bilo, mi nikada nismo bili na sudovima, nikada nikome nije suđeno za ono što nam je rađeno, za ono što nam je učinjeno.
To jako dobro objašnjava, jako dobro govori film Avdija Husejnovića Bošnjaci, genocid u kontinuitetu. Taj film zaista objašnjava i stavlja u liniju kompletne te genocida, svih 300 godina unazad genocida. Kako je to sve prolazilo tako jednostavno, kako se svaki put poslije genocida odvijala ista priča koja se i danas odvija. Pazite, znači danas se nama svaki dan priča o pomirenju, svaki dan se priča nemojte previše o tome, kako će onda doći do pomirenja i tako dalje. Pazite, svaki put poslije, tokom jednog genocida, Bošnjacima su prvo ubijane uleme, ubijani su im učeni ljudi, profesori, doktori, svi oni koji su, da kažem, bili jako dobro pismeni, da ne bi mogli ostavljati tu istinu koja je bila iza sebe. Ostajale su pretežno žene, starije, sa djecom, neuke, jako puno i nepismene, i nije imao ko, da kažem tako, slobodno da piše, da ostavlja materijal iza sebe, svega onoga što je vidio. Te žene, iako su pričale su negdje u nekim zatvorenim krugovima, zatvorenim kućama i taj stariji narod, naravno, koji je preživio, pričao je s nekom omladnom, ali to je bilo minimalno. Ovaj put desilo se da je ovo zaista najdokumentovaniji genocid nad Bošnjacima. Znači, ostao je jako veliki broj dokumentacije, ostao je jako veliki broj videomaterijala, audiomaterijala, veliki broj svjedoka preživjeli, pazite, veliki broj žrtava koje su preživjele, koje su vidjele i osjetile na svojoj koži šta se sve to radilo našem narodu. I nemoguće je da vi sad jedan cijeli svijet ili bilo koga ubijedite da je to bilo drugačije. Međutim, nažalost, imamo jako puno još uvijek ljudi koji su preživjeli sve to, ali koji neće da pričaju o tome. Ne mogu, teško im je. Ja iz određenog razloga mogu i da razumijem to, pazite, ali ipak smatram da treba izaći javno. Uperiti prstom, čak reći, taj je bio tu i tu, radio je to i to, privodio, odvodio, ubijao, silovo. Ja često navodim upravo, nažalost, jednu priču, istinu, a to je o rahmetli Ševalu Tabakoviću. Ševal Tabaković je čovjek koji je zaklan 2 puta na istom mjestu. Ševal Tabaković je čovjek kojeg su traženi četnici 42. godine ili 3. sad nisam više siguran, zaklali jednom na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu i bacili ga s mosta. Taj čovjek je Allahovom voljom uspio da ispliva, da preživi, znači nije bio dovoljno, da kažem, zaklan i preživio je. Pa preživio je genocid, nastavio je da živi u Višegradu, nastavio je svoj život. I šta se desilo? Desilo se da 92. godine dođu unuci onih četnika koji su ga zaklali prvi put. Pokucaju ga na vrata, dovedu ga na isti onaj most kao 42. ali ovaj put mu prvo svežu ruke pa ga zakolju i baci ga u Drinu. Da ovaj put ne ispliva. Znači, šta nam to govori? To nam govori da Ševal Tabaković za cijeli taj svoj period, od prvog do drugog klanja, nije javno pričao o tome i vjerovatno je možda svaki dan gledao te svoje, da kažem, koljače, koji su prolazili pored njega čaršijom Višegrada, nikad nije uperio prstom u njih, nikad nije podigao krivičnu prijavu, nikad nije tužbu digao protiv njih, nikad se nije osvetio, pazite. A šta imamo s druge strane priču? Imamo s druge strane priču da oni četnici koji su ga zaklali su pričali svojoj djeci, a ta djeca svojoj djeci da ukoliko se desi novi genocid, vi ste dužni da završite ponovo onoga preživjelog Ševala Tabakovića koji je onda preživio. Pazi, znači to je jedan ogroman, ružan paradoks, to je nevjerojatno. Kakva je to, da kažem, budalaština. Znači, žrtva nije pričala o tome, nije mogla, naravno i takav je sistem bio da se nije moglo pričati o agresiji i genocidu, toliko, ali eto, ta priča ostala iza njega tek i saznala se za nju tek, znači, nakon ovog genocida. Dok je neko na drugoj strani ipak ostavljao nekome, moram reći, u amanet da završi to klanje do kraja i da ga se na istom mjestu zakolje, ali ovaj put svježe ruke da on ne bi isplivao. Znači, to je jedna strašna priča, jako velika, ali to nam treba biti sinonim. Pazi, sinonim za ubijanje Bošnjaka i klanje Bošnjaka. Isto tako ima isto u Višegradu još jedan sinonim za ubijanje i stradanje Bošnjaka tokom genocida, to je rahmetli Hasan Tufekčić. Hasan Tufekčić kojim su četnici tokom prošlog genocida i ovog ukupno za 2 genocida ubili 13 djece. Znači, Ševal Tabaković je imao 10 djece tokom Drugog svjetskog rata, četnici su mu ubili suprugu i svih 10 djece. 42. do 44. godine. Svih 10 djece.
Hasan Tufekčić je nastavio život ponovo, poslije tog genocida. On je ostao živ, nastavio život, oženio se, dobio ponovo 10 djece. Nevjerovatno. Dao ista imena istoj djeci, ovoj novoj djeci. I desi se da mu za ovog genocida dođu četnici na vrata, nađu mu 3 djece i 2 unuka i njih ubiju. Znači, to je nevjerovatno, to su te stvari gdje mi, nažalost, ne pričamo o tome, gdje neko dođe i kaže, znaš, ne mogu ja da teretim svoje dijete s tim. Kako neko može da tereti svoje dijete tako hladnokrvno, da ga uči klanju i ubijanju, a mi ne možemo našu djecu da učimo od čega treba da se čuvaju i od čega da se brani. Znači, to su te stvari na kojima mi jako puno gubimo, a to je ta naša tišina. Međutim, evo, ja zaista opet ne mogu reći, ja sam na neki način opet jako pozitivno iznenađen da jako puno knjiga napisano od 95. do danas. Veliki broj knjiga, jako puno dokumentaraca urađeno, samo Avdo Usenović je napravio oko 20 nešto filmova dokumentarnih, a gdje su još ostali ljudi koji su radili jako puno. Tako da opet radi se na neki način, jako se puno piše, jako puno je, pazi, materijala ostalo. Sada, nakon zatvaranja ovog Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je bio odjel za Jugoslaviju, za bivšu Jugoslaviju, jako puno je materijala tu ostalo. Tek će taj materijal da se vadi, tek će odatle ta svjedočenja da se stave i gurnu u javnost. Ti snimci svih tih ljudi koji su svjedočili tamo, ja mislim da su to tek priče za sebe koje tek treba da dođu, a gdje su svi još one žrtve koje još nažalost nismo pronašli. Nihade, namjerno neću da te prekidam kada govoriš o svemu ovome iz poštovanja prema samom sadržaju kojeg prezentiraš i zbog misije zbog koje postoji Anti-Dayton pokret. Napravit ćemo malu pauzu sa sadržajem koji smo malo čas najavili, a onda ćemo razgovarati o ostalim temama.
Nihad Aličković, Anti-Dayton pokret, danas, dragi naši, sa nama i s vama u programu ASK Radija i Lidža. Nastavljamo razgovor. Nihade, volimo li dovoljno našu domovinu Bosnu i Hercegovinu? Volim. Ja u to ne sumnjam, ni najmanje. Smatram da to dokazujemo svakim danom i dokazali smo svakako, naravno. Međutim, imate ljudi koji dnevno, 10 puta opsuju državu. Mislim da to nije psovanje države, bukvalno u smislu države, nego njene, ajde kažem, vlasti, njene sistemske strukture, a nikako državi. Pazite, za mene kad kažete država, prvenstveno su to njene planine, rijeke, jezera, sva infrastruktura, njen historijat, sve ono lijepo, pozitivno, pa onda naravno i šehidi, i žrtve i sve ostalo, pa tek onda dođe taj sistem, tako da ipak gledajući na narod, koliko opet poštuje na neki način i žrtve, i agresiju, i genocid, i sve ono što je bilo, ipak kad vidite hiljade i hiljade ljudi u Potočarima svake godine, jako puno ljudi na nekim drugim obilježavanjima, na ispraćajima, ajde kažem, evo Zlatnih Ljiljana, imali smo u zadnjih 2-3 mjeseca da su tri Zlatna Ljiljana preselila na Ahiret, ipak je bilo ljudi na tim dženazama, došli su da ih isprate, počasni vod je bio tu, odradio počasnu paljbu i tako dalje, znači ipak ima, smatram da ima, ali smatram i da se taj patriotizam i ljubav prema domovini ne može pokazivati samo na utakmicama. Smatram da ga trebamo pokazivati i na nekim drugim mjestima. Mi moramo državu braniti u svakom mogućem aspektu našeg društva, znači u svakom djeliću našeg življenja, bio to jedan voditelj na radiju, bio to doktor, bio to profesor na fakultetu, bilo gdje, najobičniji radnik na pijaci, u trafici, nebitno, znači svi moramo na neki način sudjelovati, a zato postoji jako puno primjera, jako puno načina, od same kupovine, hajde da kažem, domaćeg pa nadalje, sve to iskazivanje ljubavi prema našoj domovini, korištenje domaćih proizvoda i tako dalje i tako dalje. Ja sam skoro objavio jedan video u kojem sam baš govorio o domaćim proizvodima u smještajnim kapacitetima klinika u Bosni i Hercegovini, gdje se nažalost u stvari domaći proizvodi ne vide. I tu imamo jedan problem gdje sam ja dao ideju da se donese zakon na državnom nivou gdje svaki smještajni kapacitet u Bosni i Hercegovini mora imati ponudu doručka, ručka i večeri sa BiH proizvodima. Znači, i to je patriotizam upravo. Naravno, to je patriotizam, to je zaštita prije svega državnog interesa, zaštita našeg državnog nacionalnog interesa, jer pazite, ja sigurno smijem evo sad glavu na pamet da stavim da u beogradskoj jednoj klinici, u zagrebačkoj jednoj klinici ne možete naći jedan BiH proizvod, bilo da je to prehrambeni ili hemijski ili bilo koji drugi. Znači to smijem da se kladim sad u bilo šta. Dok mi za doručak u našim klinikama dobivamo, Dukatove proizvode iz Čačka, iz Niša, iz Novog Sada i tako dalje. Nama to ne treba. Zaista. Kad si pomenuo samu kliniku kao instituciju, asociralo me to i na tvoju životnu priču vezanu za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Ajmo malo slušatelji upoznati i sa Nihadom Aličkovićem malo bliže. Pa ja sam neko ko je rođen u Sarajevu, ovdje sam odrastao i proveo period agresije u Sarajevu, u opkoljenom Sarajevu i ranjen sam igrom slučaja 1993. godine. To su rane na koje sam ja zaista ponosan. Sa koliko godina, izvinjavam se? S 13 godina sam ranjen granatom od 150 mm, ranjen sam ja i mojih 6-7 prijatelja. Hvala Bogu, eto taj dan niko nije poginuo, ali su pretežno svi jako teško ranjeni. Mene je to ranjavanje ostalo invalidom od 60% i eto danas primam tu neku invalidninu od države, neki 100-tinjak maraka. Međutim, ja sam zaista ponosan na te rane. Ja te rane doživljavam na jedan poseban način. Ne svijetim se, pazi. Moja osveta je ovo čim se bavim. Znači nije nikakva klasična fizička osveta, nego ovo čim se bavim. Smatram da edukacijom omladine koja dolazi, jedino se na taj način možemo jako dobro osvijetiti, jer i dodatno napraviti još jednu jako bitnu ideološku stvar za nas, a to je zaštititi omladinu koja dolazi. Znači edukacijom omladine koja dolazi je jedino možemo zaštititi.
sve dok ne naučimo nove generacije šta se ovdje desilo, šta im se ponovo može desiti i od koga im se može ponovo to sve desiti, oni su nezaštićeni. Znači neznanje je naš veliki problem, i zaborav je naš veliki problem. Znači zaborav je jedan od najvećih neprijatelja bošnjačkom narodu definitivno i zato najviše radimo, ajde da kažem, na tome da se ne zaboravi. Za slušatelje, pogotovo mlađe generacije, volio bih ako si u stanju da se prisjetiš tog dana. Pa ja sam bio iza zgrade, u stvari taj dan je, eto, igrom slučaja došla humanitarna u zgradu, dijelila se humanitarna i igrom slučaja došla i struja i voda, znači taj dan je došlo bilo sve, kada to hoće. Ja nisam 7 dana izlazio vani, zato što sam bolovao pljuskavce i taj dan sam odbolijevao zadnji dan, nisam nikoga od raje vidio i htio sam jednostavno da siđem bar na 5 minuta da se vidim s nekim, dok se bojler ugrije, dok voda, dok ovo, dok ono, samo dajte da izađem 5 minuta da vidim nekoga od prijatelja, jer nisam bio van 7 dana. I tih 5 minuta je bilo dovoljno da se desi to što se desilo i da granata padne neki otprilike metar i po od mene. Ja sam nakon toga imao prilike 11 operacija ukupno u stvari, invalid sam 60%, to sam već rekao i jako puno sam se nagledao tih, da kažem, operacijskih elemenata, tufera, zavoja, bolova, previjanja i tako dalje, međutim, evo, hvala Bogu, tu sam, živ sam, čitao sam što je najbitnije, definitivno te prve 2 urgentne operacije u vojnoj bolnici su mi spasle i život definitivno, i ruku, jer prijetila je opasnost da se ugušim od sopstvene krvi, zato što sam ranjen u rame i krv je počela bilo da se slijeva u pluća, tako da sam se zamalo ugušio, međutim, brzo sam saniran, postavljeni su neki drenovi na brzinu, kako bi došao do daha i onda sam kasnije sjedio sa ocem i čekao s nekih sat vremena otprilike da se sala oslobodi, da dođe na red da se operšem, jer su ovi moji prije mene dvojica bili puno teže ranjeni, jedan je izgubio bubreg i slazenu, drugi je zadobio 4-5 jelera na najtežim možda mjestima na tijelu, to je jedan kod mozga, jedan kod srca, jedan kod kičme, tako da ja sam bio neki 3. po redu. I svake godine, hajde da kažem, podsjetim na taj datum, 23. decembar 1993. godine, to je, hajde da kažem, moja sudbina koja mi je nametnuta, jer ja ipak nisam nju birao, a cilj je nečiji bio vjerovatno da nas 6-7 djece koji smo bili taj dan tu iza zgrade, niko nije bio stariji od 15 godina, da nas ubije, međutim, eto, Božjom voljom svi smo preživjeli i hvala Bogu da smo danas tu i da možemo da svjedočimo. Šta smo onda naučili iz ove krvave agresije na Bosnu i Hercegovinu, evo i kroz ovaj tvoj primjer? Pa ja se nadam da smo naučili, prije svega nadam se da smo naučili da je ovdje agresija moguća uvijek, da je genocid moguć uvijek, nakon 11 genocida naravno da ćete misliti na to. Međutim, ja smatram da mi sebi ne smijemo dozvoliti više ni pokušaj genocida. Kao sam rekao malo prije, ovo je najdokumentovaniji genocid nad nama i toliko materijala imamo sad da ne možemo jednostavno reći da smo zaboravili ili da ne znamo. Znači, danas bi trebalo zaista stid nekoga biti, ako ne zna bar nekih 5-10 bitnih datuma za obilježavanje godišnjica ili masakara ili zločina koji su počinjeni, pa čak i genocida nad bošnjačkim narodom. Smatram da ovoliki materijal koji ostavljaju ljudi za sebe, koji se bave tim, koji jako puno pišu, koji rade filmove, pa evo filmove posebno, da kažem, danas se knjige možda malo manje čitaju, ali evo imamo filmove, imamo zaista dobrih, samo od Avde, znači njega zaista ističem zato što je to čovjek koji zaista jako puno cijenim, koji je dao svoj život u ovu priču da sačuva istinu o svemu onome što nam je učinjeno i sam on znači ima iza sebe nekih 20-ak filmova koji pričaju o Prijedoru, o Višegradu, o Vlasenci, o Srebrenci, o Sarajevu, o ubijenoj djeci Sarajeva, o prijedorskoj ubijenoj djeci, evo nedavno izašao je taj film o fudbalerima, o svih nekih 200 fudbalera ubijenih samo na području Prijedora.
trenutno znam da radi još 3-4 filma dokumentarna, isto su tema agresija, genocid. Pazite, mislim, ja sam bio na jako puno tih njegovih snimanja, uzimanja izjava, bio sam baš tu kad su se davale izjave određenih žena koje su silovane. I tu, vjerujte, da ja ne znam kako taj čovjek spava. Znači, on definitivno, čovjek rame uz rame sa poštovanim gospodinom Amorom Ašovićem, ja mislim ljudi koji su se toliko toga naslušali da mi jednostavno nikako nije jasno kako ti ljudi spavaju. Znači ja sam bio par puta, pa čovjeku, iako sam ajde kažem na neki način, ne mogu reći ogooglao na to, ali sam opet jak i nekako saslušam to i sve, ali pa opet ne bude svejedno. Kako on čovjek koji svaki dan sluša te ljude, tolike sudbine, priče, pa eto jedna je od tih malo prije koji sam ispričao vezano za Ševala Tabakovića. Tako da smatram da se svi ti filmovi trebaju iskoristiti, da sve te knjige koje su napisane, koje svjedoče o agresiji i genocidu, moraju negdje biti nekad neke lektire. Moraju nekad negdje u nekim školama postati dio obrazovnog sistema, pa na neki način bar. Ili jednostavno da se ti filmovi puštaju jednostavno na određenim časovima historije, tako da. Znači, ali opet ponavljam, znači imamo taj problem sistema koji treba da to unese u taj obrazovni sistem i onda će biti naravno puno lakše. Onda nećete moći reći niste znali, niste mogli i tako dalje. To će biti onda dio vašeg sistema, dio vašeg moranja što ćete morati naučiti u školi i onda će biti puno lakše, naravno. Kako posmatraš temu pomirenja, žao mi je što moram tako da kažem temu, i suživota u Bosni i Hercegovini? Pazi, ta riječ pomirenja je malo neprikladna situaciji i onome što smo mi imali. Znači, pomirenje znači u kontekstu onoga kada su dvije osobe posvađane. Međutim, u kontekstu naše priče taj smisao zaista ne može da se uklopi u ovo, jer mi smo s jedne strane bili žrtve, a s druge strane smo imali agresora. Jednog, drugog i trećeg, naravno. Tako da stvar pomirenja u ovom slučaju, eto, ako ćemo je nazvati pomirenje, može doći onda, naravno, kada neko od tih agresora dođe i zatraži od nas oprost. Kada se javno izvine, kada traži od nas na neki način nekog halala i oprosta za ono što nam je učinjeno. Međutim, to se neće desiti nikad. Ja sam u to ubijeđen. Desit će se neki pojedinci uvijek negdje u nekom narodu koji će izaći javno i reći ja se u ime svog naroda izvinjavam. Ne može se izviniti neko anonimno lice tek tako. Zna se da se u ime jednog naroda, u ime jedne države mogu izvinjavati javno njihovi predstavnici, kako politički, tako i društvenog života. I u tom kontekstu smatram da se možda mogu nekad pojaviti neki pojedinci, ali nikad vrh, na primjer, evo, da kažem, politike Srbije, se neće desiti da sigurno prizna genocid, neće se desiti da se izvine ili da traži od nas oprosta iz razloga, zato što ako bi tražili već oprosti, ako bi se izvinuli javno, onda bi to bilo, znači, da shvaćeno kao prihvatanje onda svih onih presuda za genocid i da oni prihvataju činjenicu da je počinjen genocid. Tako da mislim da se iz tog razloga neće nikad to desiti, a opet kažem, svejedno i da se desi da se ne desi, tu je veliki broj presuda samo u Hagu koje jako puno govore o tome i to je jednostavno. Smatram da nove generacije mogu raditi jako puno na tome, ali ne na taj način da se istina potiskuje, da bi se neko, da kažem, pomirio i radio na grani suživota, nego jednostavno moraju se činjenice prihvatiti, moraju se prihvatiti sve one presude, mora se prihvatiti da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija, da je počinjen genocid, da je počinjeno hiljade i hiljade zločina, kako od strane Hrvatske, tako i Srbije. U kontekstu priče koju si upravo prezentirao, da li je moguća Bosna i Hercegovina kao multietnička država članica Evropske unije? Pa pazi, vidi, mene taj termin također multietnična zemlja ili država malo me iritira u posljednjih nekoliko godina, jer evo recite mi vi koja to zemlja više nije multietnična. Ne postoji. Znači u Europi posebno mi se nešto specijalno stalno kitimo tom nekom multietničnošću i Sarajevom kao multietničnim gradom, kao multinacionalnom državom. Pazite, to je
stvar koja je jasna i normalna u svim drugim evropskim zemljama. Znači vi u Njemačkoj imate toliko miliona Turaka, toliko više miliona, ne znam, Rusa i drugih nacija, pa se ljudi uopšte ne bave pričom o multinacionalnosti. Znači, naravno da je Bosna kao multinacionalna država, neću reći jedino moguća, ali ona takva postoji već. I nju ne treba ni grad kao multietničnom, niti sputavati. Ona je takva kakva jest. Da li će se jedan, drugi ili treći ili bilo koji narod iseliti iz ove države, to je pitanje. To bio je pokušaj da se Bosna i Hercegovina očisti etnički od jednog naroda. Pa eto, nije bilo moguće. Nismo dali, pak nismo dozvolili. Sačuvali smo i narod i državu, tako da kažem, men taj termin zaista preuveličava neke stvari i pravi previše nekakvu senzaciju od Bosne i Hercegovine, posebno kad se priča o tome da je Bosna multietična i tako dalje. Ja mislim da ne postoji zemlja u Evropi da nije multietična. Ali samo se kod nas to nešto specijalno diže u zvijezde. Bosna je takva kakva jest, definitivno. U njoj žive 3 naroda, 3 nacije. Malo smo na popisu imali ti nekih, da kažem, detalja koji su od etničkih pripadnosti pravile nacije ili obratno. I što je najgore od svega toga, imamo 2 nacije koje negiraju jednu. Njihovo postojanje, naše postojanje, znači imamo negiranje jedne nacije, a to je bošnjačkog naroda koji je vratio svoj identitet nakon toliko godina, koji je bio zabranjen i tako da onda mislim da posebno zbog toga ne možemo pričati o toj multietičnosti, jer jedan narod negira jako otvoreno. Za sam kraj još jednom ćemo ponoviti ono što nas je vodilo ne samo prilikom tvog gostovanja, nego i prilikom gostovanja svih onih koji čuvaju istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Nad međunarodno priznatom Republikom Bosnom i Hercegovinom izvršena je agresija od strane Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nad bošnjačkim narodom je počinjen genocid od strane srpskih, crnogorskih i hrvatskih nacional-šovinista u Bosni i Hercegovini, iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, ali i od strane plaćenika iz drugih zemalja, poput Rumunije, Grčke, Rusije. Dragi Nihade, tebi i Anti-Daytonu hvala na svemu što radite. Tebi lično hvala što si došao danas u naš studio, uveličao naš program. Naravno, za sve ono što vi budete radili, mi smo otvoreni za saradnju. Hvala vam velika, hvala na pozivu i hvala Bogu što ste se, da kažem, posvetili ovoj temi i jako mi je drago. Nije bitno je to sad da li sam ja gost ili neko drugi, ali mi je drago da ova tema bila u javnosti danas, pa eto neki sahatak vremena i nadam se da ćete nastaviti tako. Definitivno ja se još jednom zahvaljujem na pozivu i svim građanima želim zaista da prvi svega naravno dobro zdravlje i sreću, ali Boga mi jako puno pameti, hrabrosti, odlučnosti, jer smatram da su ovo definitivno neke 2-3 godine odlučujuće u nekim političkim stvarima u Bosni i Hercegovini, pa moguće čak vjerovatno i na račun Daytona i Ustava koji živimo trenutno, tako da mislim da će građani, Boga mi, mora definitivno otvorenih očiju, dobro, široko otvorenih očiju da živi u narednom periodu. Još jednom hvala vam i selam alejkum. Svakako. Dragi naši, s nama i s vama danas je bio Nihad Aličković, lider pokreta Anti-Dayton. Saznaš pravi račun gubljenja, shvatit ćeš da je mnogo drugova ostalo zauvijek na barikadama. Kad jednog dana vratiš se domu svom na toplo ognjište, dvije će duše tvoja i jednog heroja u tebi živjeti. I mnoge će dočekati znake da im se vrate iz ratne tame, a neke će same kućama poći, na njima plačne oči, na njima plačne oči. Kad pođe ova ratna godina i saznaš nema nigdje nikoga, shvatit ćeš da
bivših ciljeva, pucao na nekog od bivših drugova. Kad jednog dana vratiš se domu svom na toplo ognjište, dvije će duše tvoja i jednog heroja u tebi živjeti. I mnoge će dočekat junake da im se vrate iz ratne tame, a neke će same kućama proći, na njima plače oči, na njima plače